880. Hello everyone. Ko ki asiatu ko ki breaking news he. Hena aku ke ki toko niatu ke ko timi na aunga. Kapag ki aunga ya fa ofa Aku ki toko niatu he fo ise sini ko na ni wu. Le fa ye fa matala patseti Matala patseti pa ko fema. Ke toko niatu ka koe. Futoa to opita se misika ya bakwati wofo na ke deputy prime minister ke ilo katoa kano kato ngawe ko na frahoko ka ko fe mawen ke toko niatu ke he tahawa milion na ko na ave me he patseti faka loto fono patseti ko ana espasi wa fe tahiva wa fe wanoa Og nau pehe foki ko os fai ai haka ai seeking whakalao ki atense niare mo hai whakau whafunga lao ko apure anga ka ko feitu ia finalize mi ai lao be ton hono he ko lao was ridden be lao ia o kai ko fatongia pe o kina tol whakafunga lao ko apure anga pe ko whakaino ino lao ko apure anga ke nau whakahino ai ngawe ko whakahoko Pero ko whakahino ko ngawe ko whakahoko o os whakatatau pe ke lao was ridden o pasi I falealea sai ko foi patsetu after hiva wafi wanoa na os pasi I tau ko osi I sune pe ngawe ki siulai ai na os pasi I sune ki mua I sune atonoa ai na ngawe ake siulai sai ko foi paanga patset ko ya o I loto ai paanga tahaua ko na siaus o ke loto tano ki ai sai ko osi pas I la ko ya o whakatatau ke appropriation act na nauhanga whakapasi foi patset ko ya ko silini ko ya ku alohanga tonu pe ke foi appropriate expenses ko o ku ai kia foi mea ko ya for them because whakahino lao ko fe lao ekeang siaus ekeang ko fe lao ko o pehe whakatonu hia iai ho mohanga ave ai foi se niti na ai ospasi he appropriation act ki he foi purpose ko ya pe mohanga e motoro transfer ke ave ke panke whakalaka I he patseti wafta hiva wafe wanoa ko fe ia ai foi tutuni o kunehanga overrule for appropriation act ko ya he ko pass estimate o mo famon ka to ko kiai pe ako avele vai a pass finalize metui pa ko leva ko appropriation act so ko fe ia
ai foi Appropriation Act pe ko fe ia ai foi tutu uni nene hanga reverse ai foi Appropriation Act ko ia koe ke na transfer ta hawa miliona me he appropriate expenses koe ku fa oai e wafta ta hiva wa fe wanoa so koe mau lao ia saosi make it clear kana tolo hange koe vale lau mai kona ki PMA ki PMA kone pehe koe PMA pehe mai na mo osmo ua ana osmo ua koe kai ha so ke nanga ai whaingarea koe ia ai koe uhinga ke mo ua koe kere a e whainga information nai o mai koe whahinga system palaku o kune hanga fufui ai whai hala moe kaka pa koe uhinga ia mea o kou talanoa he aho ki he aho mo wike fe kau akma systemi he ko system palaku I purposely hide o information ko o ikai ke sai ke fonua falufua ko lao mo mea katkatoa o fa uia ke best interest at public ki mei he tui alo au ke maulalo taha pa ko ne pehe ko ne mo ua kerea of course na my information o my information ni peha pe ai kai ke loto kakai ko na o mai information ni ke ha o kelea ke na ma fa mo ni he taimi hopo ko hinga he more na ngawe so at least take the risk that's what happened a me ko iloi tu ke ka pau ko ha me ko ke to iloi e asias so ko hinga ia me ene pe ko kai ha ko ne hinga ki he information na ya ta alo kai ha information pakatai ko mohanga ai kaka ke mutanu loto ke ua release information kaka ko ya e panga tu hawa fonua ko no hinga you guys should release I me akatkato fe kau akimo every penny and every quarters and times I kakai to tong tu hau he mo accountability ke kakai to tong tu hau every coins o fuaki mai ko uhinga ko na tu hau mo mohanga spending and na tu hau you are accountable ke mo responsibility o motor ke mo matala every coins o mo hanga spendi paska pa motor male motor o kai ha no ma information ko ya ho mo ngawe ake me ako atukhau ha atukhau ko kakai ke kai ha ko la ko vi pala ku to ton ke adjust ai to ton ke hike mo no ti ta min ka fa fonga kakai ko atimi ai la ko ya ko tapu ko ke kipi ko information ko loto ko information pe o ku ko vi ke public out you know o po ke confidentiality ko a information ni ka ko me ko ya o ne wesia ai se niti mo panga to tong tu ha fonua o to tong ke tu ke kitu ko ke to tong ke tipe loto ai ko ne hinga ya ki me ko na ki pale miana ne pehe ko mo ua ko kai ha kai pehe ke mai ka kai na mai information ni o fa matala mai me ko na sio ai mo na iloi kai tuli na to ngawe ke na o fa puaka pa ko ki me ko te tala me mau o hinga pe o kai ke ilo se house ha me to como se lalo e te fesite patseti ko kai ke mulava ilo ya me ko ke ai ke o te fesite patseti that's what it is the spending is more than the expenses ko mahino le va kwa o ku vale o ku mo vale fa ka kau ya ngau ke o na te fesite patseti o mo tafoki pe ha o hu fanga i pandemic hei ko te ke toha coronavirus e tonga te ke toha me tai tonga o mo hu fangai kai fai o mo ngawe kon ko mo whakahoko pa ko me ta na ke pehe ko o whakalao pe kamata mai me he whao ko na koi oi piti na kamata they purposely walk through a system he ko system o kupolio o hangepe ko paremia they purposely walk through a system mahino na now hanga advice ang hiriko advice is pe intentionally ho now uto criminal maini ke fit in mo now purpose kaka o tataw mo now character he kai ke toya hatangata character kaka ya e ha onofo fale ifakala me hataha ko character ko tangata ko me ayong mau ingataha ko tangata character kaka ko patseti character kaka ko tanuhala character kaka ya o ku kaka me akatkato pe o fai character kaka because it was intentionally purposely think hona atamai me akato ko na fakahoko that's what happened so ko me akatkato na kamata mai me moi kamata pe me fili ko na ko kabineti e na hala fe ma pe lavlav ke al ke moyo tau tuai o mo pe la hanga lavlav o ai ne fumaka ni ma iyo isa ko ai ke ha o mo pe nani ai ke ha
Nani ai ko ne ilo ipe ia there will be time e hau ke mea ko ni. There will be time e hau ke mea ko ni. Sai peha kamata pe ka intentionally purpose foto o ka to ngai policy mo mea ka to mo. Ai ko ngai mea ka to ko na na fai no tapu ni folo ko fale ko na mea ko na fai ko no kumi mo no fakatotolo ki fo ila ko to ape te ne hanga fato no hia e na character kaka. That's what they've been doing all along, you know. So na kamata pe me he fa ko o piti me he moi na ha na disqualify ka to piti. Why? Because na fe mau ke ange foi mafai ke no fo pe mo ha mo minister mo ke ne hanga ha o directed pe ngai policy kat kato ke fit in mo na personal agenda. That's what happened. Oh, I wish I was in the legislative assembly right there. Time that fire me gonna I will tear everybody apart. He kwa ko me ko na hoko kamata pe me piti. I intentionally got a criminal mind. Tokyo mai fakasio hala ko fe halao ne toi pasi ne kai ke ava fare ke faka au ngai ke ne hanga o disqualify I for appropriation act na pasi act ala I patseti wa after hiva wa no ko fe lao ko ya ne hanga o disqual pe ne hanga overrule for me ko ya ne kai ke halao ne kai ke ava fare area. And the cabinet decision doesn't matter because of accountability a cabinet ki falealea o kupule falealea. So what they are talking about is a piece of shit. Huh? Hekoa kamata pe me ai hono fukata au nga piti kato ya kai oange pe fo mafai ke fai be agosita ko hinga ko love. Ko hinga ko love. And they what? Ikaina mo hola kato atoi he pandemic. O mohola katoa o toi he pandemic rules na e ikai ke purpose pe ia na tok fai pandemic ki mui alo kume foi ko yasi ausi. What they've been doing all along tala na hui september na tok fai pandemic ki mui na hui september na os maka na tole mea katoa koni. That's what called criminal mind. Ko atamai intensely kakaya. So ko uhinga fit talate me ko ya ka ko sias ai me toto hake ko tawa mo ni talamai ko fakalao pa ke pe atu ko osi pasi appropriation act e wano ta haiva wano patseti ko fe ia halao ni overrule ai ngawe ko ya hate na talat ko pandemic pa ke pe leva talu homo fika e me ko ni september last year o te ke hoko pandemic ia ka o mai e data ke da hanga put together date it will be wrong. Unau hala mo nau loi mo nau kaka. Beha te tala mau. Poni te fia. Tutu ne lao ke ona mo lava ona laka mo mafai e fia. Tani ma miliona ngata pe ai. He kapana ko lao ko ya ngofua ke alo ao te miliona te mo tata pe poni te ke te miliona. Famatala ke kakai o hinga poni te ka lava ke mahino ke kakai te famatala ni tona ki ke to. Famatala ke kakai o hinga poni te. Pako hale ba 1 million ang mai mefe. Mai me he remittance kakai ko ka me na mai me remittance. Ko ka 1 million na ko na ni ai. Na to foi me. Pako ko le ba ko ya fore ko no mi to preang. No mi to preang. Ako ke pehe ko me ai oksaya deficit budget. Ke mo to ko aki coronavirus ko deficit budget. Ikai ko reserve. Na to mai 1 million na me reserve preang. Como wala ke reserve he ko ya mahaki ko to kai mo wala ke reserve ko mo hanga ko o spending for bale hinga we hala pa mo wala le ba mo tol ke reserve o mo sio anga kakai ke atamai ta faka poto na faka hoko he como wala ke reserve pule anga he ko iya ya mahaki ko to Tonga ke uhinga ho mo wala ke reserve kai mo hu fekina I foi la ko ya ke fa ya mo ngao hala ke ne lava cover up mo expenses over expenses of fai ke hala pa he ke lava ko po hi ba to mereni ha me hala me mo to ha fo ngo we ko ke lava ko fa market o ke lava ho potunga we ko fa ya market. Kapag na umang ngawe tao ta fa na wahu ke na wale ai market
Ko mea pe fai ko na no foi pule anga o falut pe holo pe fu polisi mo ngai fu mafai ko ya ke na ke na ware aka market when they came over ki hange ko ki mau tolu ke mau poto fa market e fai a hu ya te vitala ve mau mo so valeni e market pe he ka ke na lava na tolu ko informal sector ko yang mo ya fonua ke mo iloi ko informal sector ko yang mo ya fonua pa ko time ko hu mai mo ka kabineti ke na ma informal te mo tatau ka to mo tuila ke saya apito tu ya fito no tau no kila faki ke tau kilalo ko o aluat ke hanga o hofia te mea ko ya tu la kep si o so matala pese misika winga a mea na alawa pule anga ayongo company ko ya na alawa pule anga ke financially currently he pule anga he gos la ka ke totong tax ai kauta hata e te miliona mea ko lava hata ya motol mo fakapoto ai hata miliona tu wow o mo fanga kila si tu ko mo fe me amo mo ai ke ongo mai ki kakai o kwa mo pao mo wa mo ngawe kaka ke pa nga totong tu hawa kakai pa ko mo mai o ma fakata fu poni te tahani ma miliona o ma ai mo fu reserve wa no miliona to no me ke hau ki american ke no ko ke tu ta mai ki american ko hanga al ki he ngai pepa ko amerikani ke na honga tuli mui ko pe ko fe no ke alke ke alo fai holo ai kole panga holo ya amerikani he ko te vitala me mau ai ke mo hanga fuka lalo ai ho mo ngawe kaka ke papanga panga totong tu kwau pa mo tala mai ke wa ngo mai ke kakai ke ngo mai ke kakai o ku loyo mo me ak fai mo on ye me ak mo fai e ko mo me ak to ko fai it was in pa ko mo ai e ko hange ko lau como o ai hala ke lele ke mai mereni ke mai mo talo ke mai o afata faga tai mo mereni te mulava kuma market te mereni bagai mo no foi tua ko ke mulava o to afu ngoe uta te mulava fe kuma market ai ke come down ke reality tu ke tala no fa poto mo fa university ta ilo ata ke lava fa ngawe si tu ya mo fa haoli ai pm ke ai ke ai melenik ai hala tanu hala pe varita ke lava o ka ngo we lo tonga lava pe ka ngo we o ki uta timing ko me ko ke lava timing ko lava fra market ai ko mau fai ko mau tolu ko me ai o mau fai ko fra market ai ngo we ko ke mu lava fra market ha pa mo hanga mo tolo currently fu ka ta tol ka ta anu ku ka ta lava ka ta saya mo how where they comes from ko feye na equipment na love ke le fa ke ngawe o ka equipment na sa mo how o ka now equipment do they have equipments and things like that do they have skills employees ke now fa ngawe ko ya hala do they have businesses been running in Tonga for years and pay tax for millions and millions of dollars hell no but why you guys currently it in what purpose help to develop ai kaka ke toy kaka lai fa wangi help create build mo develop ai character kaka ke to kaka nge fonua como me fai lavu hilo kaka saya mo hau hilo kaka nuku hilo kaka ko ngai business yang mo hanga currently o develop ke pe ke ne hanga fakai via fangi business iki awe mo fano wange ya ke develop kaka ke to kaka lah yang ya si fakaulia mo to ka fa fonga kakayo lea awa ili fia ka tu ya fitu ta fi mai patalat ke longo moya ko ka to tai ni ke fa ya ha to ki peko ko transition de democracy ke fi mo au ki ai ko me fi mau ke fi mo ta wa au ki ai kai fa e me kon ko loto ke kakai fonua ke sai ke masivamo sai ke kakai ko to ape pe ko mo wata fa no wat ke ai hanga ko fa fonga hapai wale o te fa malanga tok malanga te malanga te mi ti pe tio poti pe ke ul poco si o ke monio foi tu ha ke ko ya ko firma o deficit paseti ke best interest kakai pa ko deficit paseti ko misuse se fadi ke tanuala that's crazy. Like them, they're all crazy. She, how I wish now, doubt one.
Male whakahope au ia au ke au. Ka kete longo au ia. He ko haka kai whanua. Ai mea ko pe ko taha. Ko ngai system ngawe, ngai policy ngawe, ko ha mea ko na te tala mau fa matala mai. Ko ne fa matala mai procurement pak mat aksivi ke mau moha. Masi ke procurement pak ke pule pe ko pe mo lavu pe mo pi poiva to ne to ke ngai mea ka project ki. Ko ha winga mo pule pe mo tol ke kai ko mo pule ko winga ko lavu ko ne hangau. Ai ne kau taha, pa ko falealea ke ha. Ke mo pule pe mo tol ka wote ate ka no pele pa wote ate ka no pele ko na ke minister ke ka mo pule pe ki mo tol ko winga ko ya. Ko winga ko osmao mo sel apu. Hange ko mo tano mai ka kauleka. Matu ke vave ke ita pare mia na vale pe ku ke to stroke ayo motu ho hui taha. Rotonga moto fo hui ta fa ke ma to e pen ke moto ho hui ta fa ma tau pa ke poliole. Matu ke ita. Tu ke solalo ke ka fonga kakai. Tu ke solalo. Tu ke solalo ka sia ko sia te nyang ayo. Pete mo mia katoa. Tu ke solalo ke ka fonga kakai. Mo tu ka fonga kakai olea. Lea he mea kona kou whaia tala noa. Shit. Me patiseti bet oska patala mai koe. Patiseti defisiti he koe koveti. He koveti he nei ha koveti e toi tonga wala. Kako defisiti patiseti koe mis use tanu hala. Kako ai tau e tolu ke tau e wha. Mea te mo ilo te mo lava tau kahau. Tau kahau ko mo mafusi katoa ko mo api. Mo mafotutu ngawe palani long term pe en pe mo termi wa fe wataha kai ko mo palani pe ko inga ke muanga convince ke kakai se tu ko ya de mo fe pakki motor mo tonga diaspora ke mo lava ia motor ta po pito ia palani ngawe ko ni ke hanga mo tu ki kata mo ulu mo al kata ki tu atau ka ha ka fa historia maman sai leva maman yo mo al kata ki uta ki tu mea mo fanong hele a loya ko me soreki ko le aia same people same problems fili hakakai ok tau ki al falealea wa fe wata mo fanong at ke fatonu ya na nga kaka fatonu ya ko ya kai ke fa tataria ko pe ha ko ne winga kai ke fa tatari kai ha ma foi idea pe ko project e lava create fonua ke lava ke o taive dia fan ko ke fonua ta ko ha ala kume ha ke no mo kore ona wa ka pe ke mo i kore he kapati na wo ki tua ke me reality o kai ke na to falealea ni na la to fa mea na wo pe na to lia ko ngau yo lo pe tu ai ko fe unga no lo ya ke kakai generation mo kakai ke he ne si atu de mama na atamai ko o se tai mi lo ya ke kakai ko ta hawa miliona ta fa kalao he na espacio no appropriation ke I use that expenses in a very specific me ko na pas ke ai na overrule me la fe o mo transfer ko ya ko fe la ko ya na mo tapu ni falealea ikai mo kai ka to pandemic o kai ka to ai ngo fu mo wala ta kai holoko nga ko pandemic. We are not crazy. We are not just born yesterday. Shut the hell up o mo mea fai mo no ake whakafihi e kakai mo ake o te mo ulifia mo toka whafonga kakai si ka pe mai ko ke mo ilo pa ke peato na fili ya ho toko la wafe ke wau ki eni ko ilo ye ku ngawe shut them up like that ka to le ata te lave mau se as ka ko o peat ka te ko te ke ilo ho mea fai pa ke talang na fili ya kakai toko la yang ena na fili ko ke ha ko ki eni Talang ke foi mea kasias. Para to le ata po hiva to ne taka ko pa ke talang ko kasias. Mau ke tamai ki. Ke ma wa mau atamai ko ke mau lau newspaper, mau lau pepa, mau toto hala mau le fatonga. Ko ia, ko ki hange ko lau ko tungani ko pitapua. Ko ki ripati. Kako ripati ai poini. Ko ke ripati ai poini hange ko pitapua. Ko ripati ke hugo ai fiafi. Ko ne pe mai po fala pa pe ko fe foi la na hanga overrule appropriation act ko na pas yak foi tawa miliona ko ya ko fe la ko ya. Ke o mai ko na pe to fa pe fu pandemic rules. Uma hak fa ha
fia ko ai tai va. Ko ni student fica tai va ia ko na pia pe falu ku mai ia. Ko ia. Ko ki ripati atu ia. He tai mini. Kau tok fanonga e fia fica te fa ripati apo. Bye bye.